program ni Ramreiwon katung psychology welcome sadly. Our program ji Mirin cetak paisa se issue ini kami akal ini scripture reader ji Ukhrul Chairman Women Society Ramreiwon Miss Thingmila Gachui na samira. Our choir city Lunghar Hong Baptist Church choir na than the samira local number 135. Ya recycle na sa pangaiga 135 isang unsa. Order semen we adamli from Thangmenas Leigasa. Women society na
Achi Nadi Hokrom Adam Chanam Laka Kala Adam Ji Yam Laka Itumi Adam Hi Araba Ribrana Itumli Hokwi Kami Kala Itumli Makan Kami Adam Asada Ribra Jubilee Kohohi Mayon Masaka Yakanitre Kahaki Mayon Kamasaki Bang Rohonali Trafa Nixida Masot Kami Aina Masoda Ari Majinwi Program Psycho Rihi Rohowi Pamli Horsam Ali Romne Rumashan Mida Itumi Conductor Li Piper Pamili Speaker Li Siha Sami Ping Psycho Rili Vibrawi Manga Kutarachina Zamida Paru Masak Milo Siha Samasak Milo Kalai Tumi Yao Homawi Kamor Mares Singlaka Nanamatui Masak Mida Vibra Itum Apam Hiwi Ena Nawi Karima Manglawi Kasakatat Ting Ena Hanum Shab Kabai Itumi Yao Homawi Tungli Nawi Mangla Kutaratamda Vibra Kamatui Masak Milo Langmaida Manakida Kalaya Itum Psycho Radila Mangla Kana Pon Milaga Anakahanga Tuiji Shakwida Vibrawi Mangali Itumla Vibrawi Sepa Sakshaba Mi Abu Nasada Oktui Kabai Rohonawi Sokobichi Ariwi Pumhi Tashum Mida Matilo Milo Manarum Mige Roho Jishu Krishna we ming sing the Sihasa the Gabo Rumashan Mida Gohui Milo Amen. Kristo imingli inakiasi ni pungja yu yau homa ya homshina ikan sping Aji Women's Society we President Jubilee we main celebrant sping speaker sping exhorter sping official sping rasan daglaya yau homa bi ikan sping women chairman plus get sping Laisia yo labing lang may da Lunghar yui awunga kala secretary PABing rasang dahil Laisia awu ba usot now bing kala now rabing natu sai orli RBC Women's Society we President Jubilee we ringpa salam Mirin soda welcome sadly hon jing jing in lay the Jubilee Take by, guide by, nang by, jot by, yak kuin ang makal mi hai lega. Nang jin sa ka hai tim show. Ring pala gina, pay ra ka sang kang saka. Rivraji rivigap da khiyala masotla mi dalaya. Aji adam hi ngarai cha adam hi Jubilee church pamacho mayon dalay. Shakaza jungkhan lay dalay. Kla Christmas ibang da marang salak kahai atamri. Kasai ko rihi no thami hai laga. Aji Women's Society na lagin hota kalai honor samida. Leishimida. Kala vibrawi kring dui. Jubilee wi janpao kapa shapi ngayo reo ina rasang kahaya shikasanga ring sai korili vibrawi sokmi konglu krong dada krong dami renu kajihi hangaya. Aji Jubilee to make cash in speakers in exhorters in the Rawi Kringa Pau Hashok by Pirami by Marani High. Quisanga, Makwisanga, Kajihi, Nay to be Bangi Lay. None of Quisanga, Quisada, or Sakena Sakshop to Taran, a Taimitator Ringapa, Jilly High, Sample. Maragaja. Aji, no holiday the Women's Society. Now Rabuna. Rasang da delegates tingli yola tingli ngatsalak sala itu mi kishop la ko adang mathimira ngajon mira da marai dele itu na Jubilee or meeting ka adam sani
ก็ถามมาริงพาริเลอร์แต่ขังหันอาตมสถานริงพายค่ะจีเดเลยชนจีบางนะอาจีมุยกิดเลยจุบลีบ่ค่ะมันก็จังจุบลีงซาเซจีนตัวมีขจรตะการใส่มาวิเมนสิใส่ดีนะราจังตะเกตเกสติงเลยยอลลาปิงเลยชีบาสานี่ไงแต่อีทุนนั้นตัวที่อาทุนนะฮัมบีก็คือสิ่งก็รุนแรงก็เลยร้านไทยก็เชื่อใจมีสาก็อาทุนริงพาดอีทุนร้านปิ้งไทยเลยก็มีกุโมฮีมีอาคากับพนิงอาคามีขณีกับพนิงขณีมีทรากับพนิงทราเนี่ยนู้วินิงกจังวินิงกจังมังราจามเนี่ยเมื่อเตยหังไทยจุยบ้างนะอีทุนนั้นมันท่าดังร้านไทยสามังมาแต่นั่นน่ะมาใช้ไงนั่นน่ะมาจากไงก็เชื่อใจสังสารเลยก็แล้วนั่นน่ะอีทุนนั้นให้มีก็ให้ก็เชื่อมาจวนจีนี่มาขังจังสังสารเลยจุยอาดัมเลยอีทุนสิใครเลยก็ส่งมีตัวปองสักไงก็แล้วก็เชื่อใจอีไม่ใช่เลยที่ท่าดัสามีเราได้จุปองสักไงนั่นทุกวิคงจวนมาสังละมาพงกบาจุบลีมาสัมพังเลยจุยบางไงนะนั่นทุกวิขบัดจีทุกวิที่สามีเราจีสามีเราก็หังเลยจีท่าก็อาคาเอ็นอาคาไทยของสุนอาตมสถานเนี่ยริงกบาจุบลีมาพงกบาจุบลีซาเลก็จีหังไงเนี่ยน้องมีก็แต่หังไงวะได้กิเชียราจังตะเลยเดลิเกสติ้งยอลลาบินั่นทุกใส่โอเลยที่ท่าจุบลีรากสังเงินนะชิกสังปังสังอ่ะยังปังเชบได้สังอ่ะภาษาดินมองดาดินขังสิบะยาวน่ามีอะไรก็ภาษาดินเราก็เลยเป็นที่ก็สมิชลีมองราเฮโร่มีท่าดาราสังไทยยังก็เป็นใส่โอเลยที่เราอิสกมิตาชงมิตาสบายก็เลยมิรินชงจากเพกใส่โอเลยที่จะเจ้าวิครินที่จะเจ้าวิกตาเขาใส่โอเลยหันก้ากุมเบียสิงกุมอาดัมภาษาดินเราก็จีลุงฮัลเป็นที่เชิร์สวูแมนโซไซตี้ใส่โอเลยมุทุนซาดาหังจิบุนเตเลยก็ขณีสาดา society นะเลยชิลาเป็นนับปังร้านมีง่ายเลยอาริกุต้องมันมีมรก็มาทางไอ้นะมีบากไว้สาเกเครสาดาอิทุวิพิอาชิตเนี่ยพาสเตอร์เรนอาร์มินิคุยอาริมีง่ายก็เลยนะหังง่ายบ้างอิทุวิยาวข้อมาอีบ้างถ้าได้กาชุลาใครยาวข้อมาเนี่ยเอาไว้บางเรื่องมาสักเรื่องมาสักไปมาสักไทยมาเลยจริงกุมเรื่องให้สักนะคนนี้ทนตรงนี้ส่งไปเลยถ้าได้กับวิดีโอก็ต้องนะสิ่งที่อันนั้นอีทุกอย่างมันก็ช่วยก็ต้องมาจีอันนั้นสามีอาจีเอาไว้มาคุยกันที่บางลุงฮอลนะอันลุงฮอลเรื่องที่สั่งนะมาจีกูฮอจีจีบางเองเลยจีห่างไงก็เลยอุจจาระมินิปุรีฟิล์มดีเดียวยังสาธิตจีบันลุงฮอลเปลี่ยนเอาเป็นวิบังว่าไก่ดูก็ท่านเลยจีละห่างไงจะดูไพ่สามีบ้านไปใส่ปุรีจีอีทุกอย่างที่เดนิ่งก็是这样看，อันสามีให้มุรุนเรื่องสั่นละแต่ที่อาจจะสาดนั้นยังไงอีทุก assistant pastor เลยนะก็เลยที่กันสปริงนี่ละอีทุกน่ะยังไงที่กันสปริงที่ก็หารันน่ะเปรย์บริคุมท่าได้จุดที่ตรงนี้ก็มี society ลุ่มลักกันนั่นเอาเลยอีทุกน่ะก็พอก็ต้องอาทุกอังก็มาจีรมันจีบางนะอีทุกน่ะเลยก็สิบางล้านสาดยังไงยาวเข้ามันท่านได้ที่กันสปริงมาลีครั้ง
Malay kain isin na paidu kami wi kaklat ba. Itum na kujot ma Phungreitang ji tharan Phungjon kawai kami ngai. Kala bi rawi kri di Bible bi Phungnaga church ji raka chin kawai kami ngai. Kakni sada ari how phong wi sia sami khaya khia si khaya Mr. Phungreitang former pastor la legacy pangan ingaya. Kanao sada ari musinui how benediction sami ki Mrs. M. Ramreiwon, Chairman HPC Women's Society and Ramreiwon from Adam Lai HPC na yung palakin na siya nagkapo at ang isang prayer sangkwi mi dagre yung laki na tan mi dagre asi katong on behalf sa the prayer master le mi ay dagre prayer bin iba now done now Saya sami khai Mr. Phungreitang former pastor kala welcome speech mi khai Mrs. Peace Lunghar Washi woman Chairman ni ngishi dale ara special number nganang sa Lunghar Hopong Baptist Church Choir special number dale ji kukup suda scripture return ang atam ko ni no
kunse. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kakhania Phaphanao Phangawi Tradishini. Chiwivang ena kaji kathana Kristali lay akha a Kathar pangsemna. Kachama ji country haira Younglu Kathar ji rahaira. Arila 1 Peter chapter 1 verse 3. Peter we chiti kare akum akha tuiza katum. Itum na roho Jishu Christo we avavu vare chili ningashi sa. Kikala chila Jishu Christo li katiwi aina ringlui kangasak mga aina itum li awi hakamaha le gashi wi alungli Mirin Kathar ni haira Gina itum li karin kajihan jibemli hivari utuna. Special number namum is a local women's society executive UN special number Maran Haidele Ashina Atam Kuibirano Kalachi Kukujuda issue preacher Reverend Ganing Kuirui Pastor now Atam Ji Kuibirano Arab executive local women's society Bashili Atam Midale.
Jubilee with women, German, the power of SED being the women members like government, such German
이시 그리고 공소들 Jubilee 용성 가발 용성 가발 society 생활 가발 생활 가발 그때 보면은 니네로 지금 society 이동하기 그 동감들의 살포를 이것이 그리고 학마하기 공소들 너는 짜 검사사로 아마하다 나라시다 강력의 Jubilee 센티니리 빌딩 디게이션 program Christmas New Year celebration from the heaven. Singuma pera on ma pera sabu pidwe kasapya besala. We all passion with right. Life is something right. Kalau kali kita kerja passion with right. Saya sama right. Masuk dengan right. Kan kita saya kurnia. Jersey tuning. Jersey dia bawa salah. 이동이 그러면 크리스토인이 딱 해봐도 괜찮아 그래서 사실 그라미지 그래지 무추속의 말 너무 방의 말 룽허 하고 저스프레 라마를 나가나 방방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 
原来的来参与，个人哪个还拿是配件把这个人说的，肯定说这个拿上面2上的，其实他们个上面还有一方的，拿上面还有，说肯定你的那个是你的，个人你是没有说的，你们来这，因为 speech， 现在不可以用一个可以，可能是我们的好多话是而且轻松的啥，轻松 moment 啥的，轻松的在这弄比啥的了，对规定是规定的，还是呢，上面还拿着，他搞做啥的了，用每个是上面上一，或者这个别的上面还是什么，这个他就比那个怕有不帮，把一个开业啥的。很用劲摆不摆，当然，可是那个当然可以去让的，society 个认识的。我也懂的，新个苗，为个苗的特别的啥子，怎么才的了？个啥话的，比如讲的，他的可能最开始，现在那些人他很的一种判断，身为公外。为东西好老好的身体没那么慢，这样子 ，westernized, modernized 那种，啥的这样子，这个民族好看，可是现在那么低的那么高的没有退个，这个比这高的也还，民族是民族大牌，大牌你哪是个？可他们一个这个高米头的也是这个比例，是怎么来的？examine the main point of our the more really he is inside. 这是什么？这属于天气东西，那你当一个马上要跑的，也是比他上辈子我白的，一个放一拉我的，放半截的。Celebrating new life in Christ.
크리스도인이 미리부터 달리 그치 신앙 그래야 되지 그래서 나의 믿음이 이거 그냥 이좀 영어에서 First Peter verse 3 이 무슨 글이었다 Mirin Kathar celebrating new life in Christ 그치 First Peter chapter 1 verse 3 회신사 그 무슨 글이었다 이점점 낙할 우려는 가끔 시들과 이좀 배우면서 주빌리 팀사다 바이블 그처럼 배우의 태도의 아름을 바꾸다 무대로 빼앗아 내사는 아름의 디네 지나지 무대로 빼앗아 내사는 피터 First Peter 1 교회들이 로마의 강문과 니로나 그레시들이 그런 편성들과 대표가 뭔가는 저기서 어떤 빨리 사람들 빨리 사람들 이다가 그레시들이 크리스천들이 대표이 말라 하다 제루살렘 이스라엘 대강석과 그때로 총들이 성방할 양방할 First Peter chapter 1 verse 1 24 ACMI 라군과 라군과 라군하이니 그리스도 지수를 부양하는 ramreiwon 보면 내 이거 본다 삼리 문바이 가슴이 상당히 양방할 때 이민지 그래서 지수를 금지 그쪽부터 해결을 대치 무슨 사고가 니무슨 가라 이 종류의 미래를 전이하고 교육에서 하늘 있고 얘 어떤 것 같은 거 뭐지 태국이 말 그동 등이 교양 사가 지지히 비교하는 하던 사람 그 시점이 이 나를 한다 이점 나할 때는 콘크리트 가야겠다 이점 보이면서 그래서 미인도 저기 기그러 되지 다들 정말 아담 한가를 주는 말이란 택시 그래 이렇게 시작 이거 그냥 미인도 저기 기빠오리는 그때도 그런 미인도 저기 그 제가 기빠하는 데서 그래서 다 선물을 해서 Texting station at Yashoda, Mirin Tohi, Variana Krana, Variana Kamini, Variaway Hakamaha legacy, Jualungli, Anaomera, Jesu Christana, Timilaga, Ring Riju Mangaina Krana. English way, Bible version Kachungaliva, Great Mercy. Godly, abundant mercy. Hakamaha Lukamsan that Zangi. It may down to Bible version Kachamba Lila, Lukamsan that Zangi. Cover it must sing the Liva. Very away, Hakamaha, like a she that Zangal. It may down to Iram Din Papa Daliva, Lukamsan Dilla, like a she Dilla, Tadakanihi, very away, Kamataya, Mugun, Sada, Quakehain. Ka English version Kachungaliva, great mercy. Hakmahala Kailumasan Kami. Vivau Hakmahala Kailumasan Kami. Vivau Hakmahala Kai Lacey Kami Chewy Mangaina Anaomera Jesu Christali Ogatuili Mikumosada Johoralaga Anatikami. Kalatielga Ringlishit. Pasoke. Kignajila, Jesu Christali Katiwena, Ringli Kangsat Mangaina, Itumli, Awe Hakamaha, Legacy,
alongli Mirin Kathar mihaira Rawi hakamha legacy awi hakamha lukamsan jui alongli anaumera sirata anaumera jisuna Thingmila ringkuli jui mangaina itumhi li itumli Mirin Kathar hi kamina Rawi legacy great love abundant mercy gaji part of the corner if it says over a shipping liquor be like Jilila GT Jilila Sang Ephesians chapter 2 verse 4 and 5 Ephesians 2 4 and 5 Jibaka very way look hamasan kavat malamana kala our legacy hak mahalaka Rawi legacy hak mahalaka ka Rivana legacy laglala our look hamasan hak mahalaglala ana Himilala itumna masit sangaka itumna mukhi sangaka Mirin Kathar si marabayim John chapter 3 verse 16 ngani lakain na pa alaka phungai Rivana optili apoka babili na khaibang awi na hona tong akmang na merjimi alisi kesang bingji katang makhawai kharing samphangrai Mirin Kathar hi Rivana awi legacy awi hakmahala khai lugum sanju mangaina kamine ka Gachui se jaka itom ji shatsangrai itom mashatsangaka makhui pai ka khani li Mirin Kathar hi li khisam phang mai khla Mirin Kathar khami mangaina Mirin Kathar samgaphang hiwi mangaina itumewang kan khana itumewang ka tong itumewang ka pha khi lekhla obtuli Rek arway don't hang hadata, for a shipping lipang lagina, rekasa, atom, kasot kachang, atom, sasalala. Right kaina, satat kahai, kazinku, shankuli, horsanga, sagasha sayuna, magatai salala, itumli, Mirin Kathar mikai hiva, katang makavai, karing, Mirinji, sampang kavaina. Juvangina. Verse 3 hiwe, 1 Peter chapter 1 way, verse 3 hiwe, last sentence li hirada kabi haini. Jiva, Jina itumli karing kajihan jibiemi. Jisu Krista tilga ringkuli jumaina itumli Mirin Kathar mihaira. Jina itumli karing kajihan, living hope. Kachi kajihan maning mani. Aju jihan la akama, Mungsumada Kapin Kailaka Tangau Jiminica, living hope, Karinga, Kachihanji, Itumli, me. Octuli, Chautai Salabai, Katsadan Tears Salabai, Katisapon, Confess by Talala, Frivrana, Anaumera Tisuli, Siratalaga, Anatimira, Aring Hoda, Alice Mangaina, Tisuna Timiga in Grigi, Peasant Salaga, Chewy Bungshop, Chewy Mangaina. Itum learning Shiki Jawgada, itum Jahanda Clahi, living hope, Karinga, Gachihan. Kalatumna, Chikanung the older semenly, Samist, na Laga Gabian the big Hygianka, Rivahi, Iwishimrikat Neda, the big Hygian As Laga Gabina, Rivahiva, Iwishimrikat Ne, Rivanala in the Bunquic being here, Iwilan Neda, Mikumoina, Rivina. Masunda Karinga Mikumo come sixty. Chi among the Sagalan Lila, or to among Sagalan Lila, Mataikamea, Akasada, Samisnala, Rirawe, Masot Kamichi, Psalm 33, verse 12, Katajalila, Kapiedale, Kala New Testament song, Romans chapter 8, verse 17, Jalila, Kapiedale. In Englishly, inheritance, Shimrikat. Shimrikat he in a jungle power, is some of Pangmaning. Ilari came out is some of Pangmaning money. If Sangat na heaven, what must I have is how she will get some of Pangmaning money. Is how we now saw the away ahang, away yamqui, away Ralu Crazy, Ili. You are jungle power on love. Is how we now saw the Ashiaka saw the is how we Shimluji, Ili Kamin. Jenny Mikumo more from Salala, Jisuna Timiauda, Jelisica Mangaina, our tea, Suda Crazy, Rivana. You will now run the sun creamy there. Katang Makavai,
so committee. Masiman goodbye. Mama cow goodbye. Masakayang goodbye. So committee. Shimrikaji. It may ran me kind of 1 Peter 1, chapter 4, 5 Pataka, Chilila, Terza, Aina, Kapimi Haidale. Ari pulpit commentary, volume 22, Jili, 1 Peter chapter 1, Hili Payson Salaga, pulpit commentary, volume 22, Jili, Hatakapi. It is the resurrection of the Lord Jesus Christ which makes the Christians' hope living and strong. Jesus Christ way, ring a shock you in Mangaina, Christian way, very shipping way, Kachihan he. Bung Saga Makanam Sagmane, Ning Mabung Bang Sagmaneka, it may Kachihani, Christian hope, living and strong. Karing, Kachihan Kala, Kapanga Kachihan, Nasa, Nasaka. Kakatumakala now points at Taka itum me, Vivan Mirin guitar miere, itum nala sisang that you create. Taka Mirin guitar he, Kathar ring Rikala. Itum me, the clay Mirin he, Mirin guitar miere, gets Kathar Chitera. Mirin guitar some Mangairi, Kathar ring Chitera. Got some Sashman Gai, got some what's up, Quargai, see some Lakanchi, Katarn. Come Dalagan it, you popped up by Atom, scripture reader Phaphanao, Tarza in a Bashok Mary, 2 Corinthians chapter 5, verse 17 Jili. Porna, Corina very shippingly, GT Gagabi, Kakania Jili, chapter 5, verse 17 Jili. Idomay, Tango Bible version, Kacham, 93, 94, person Jili, Hatakapi Edele, Jui, Bang Aina, Crystallizanga, Amitar on Gaina, Yellow. Kachama or Tweda Kathara Raghain. Yellow Kachama or Twehida Kathara Raghain. Dr. William Parkley. Commentary could be Michali, simple Sami Twiggy, Kalapata by Mitida, Kapiga Shapa, Kapiga Haya. Dr. William Parkley. Taxili, Payson Salgana, Kapika sentence Saka in a Bashoke. Our sentence 11 year only. When a man becomes a Christian, there comes into his life a change so radical that the only thing that can be said is that life has begun all over again for him. All over 이징은 뭐 그 옥투라에 살라라 툼라 옥투라에 살라라 아루 옥투가 폭타다 미린지 지다다 허포게 그지 제난 제가 한 그지 다음에 크리스천이 수타란 when a man becomes a Christian there comes into his life a change so radical that the only thing that can be said is that life has begun all over again for him. Ari kapranga now he fasali tak lamale lak mane. Tharsa aina. Akuin ju ka pheita sungta tharsa aina kapra anga now thata. Crystal question the crystal palu sit khai crystal mirin kathar mi khai mi jeva mirin hi in aru crystal question akha. Crystal na kami kathar mirin in aru samang daleka aru hin thuika anga now prat thata 지그타 미린 나사이 그진 리살라 말리르 mana ngachon thwe haw mor saptak sala mili satkhat sala mili miwi ka pha hang khangai mili masot ni khai mili ka tom ka thai ngasa thwe haw tada ngasune na ya khang dei thata ngachei khai mirin jili ka hang aju church way society na Pratin Jubilee Kamion Hili, Zingum Hangshin the Panga Sungwe, Nitre Kamion Hili. Ratsang the Klea, Itum invited Saikoro Zanglaka, Itum Dr. Parklina, 1 Peter chapter 1 way, verses 3 to 5 passages we collect, Haidata, Itum Data, radical chance. Nakai Kangin and the Jay Hai, Najay Jow Haigachi he. Laying sangai, hitting
Jubilee 没用那个，先进没用那个，没等还爱们，一起就是发生个啥哩？啊，传统这么了，因为he没弄人熬的，一了整那个，一没啥，一个都整那个he行，可以哩，谁个摆看咯，谁个摆看咯，什么3对3摆看咯，给是个可来那么听，可为我们呢，是个 JVAP 呢推的 ，Jubilee 没用开的，先进没用开的。society ramma ka sada sendi ni miyon gaya tangkol bresya ka sada khuli kes kya le khla azagum gule sa ka azagum ka thumang le no azagum ka thum dile sa ka azagum ma le le no dr parklen hang da le ji chin radical change thadang che chau ka hai tangkol naka long we singli long phang ka thum dile da khle hili long phang li kes ke ya le rok le ram them ne long re le kya le ram them ne Jubilee 先进的人可没有，让个海以外推啥的， Christian 里用开，等忙到推啥呢？个活玩个海，啊，贵人罗个啥为哪个？忙拉怕贵看罗贵，脱内的没对得来，都没哩，一种没给你推个白呀，可为 court 里了，龙旁为 court 里了，龙瑞为 court 里了 ，Government 为 Municipal Court、High Court、Supreme Court 里了，个个中不来看，这个他了是个大，他们个咋？li khleam ni lupa saman da khle je rival pau ka pha sok li outreach mission li nga chon mi ka hai yu sing ro ka sa chi masit ka khui le si ka khui hi I thu mai li Jubilee kham yo ni na nga so da thei khui nga sa ngai ram ga de na la khong ai khu bi ni hi li ra ga chu Jubilee mi on da khle ram mi li ma ram nga che la ka thei khui ro no ram mi na la Simi tunwak, simi showak, atungwak, atsingwak leidak le konai ke bingi aram Jubilee kamiyon jen thui laga kanga jay thay lakho jigum jaram sen yiri kamiyon jay na pasang lakho kajiji ina I pai de mahang lala iram na nga han thaye miza thaye nga chon thaye pao pha so ri lu pa thing thing la mi ta le da mahang sa lala mi ge dei na khu ge dei na yur ge dei na thama kham dei binga I thumai个怕帮里个这还，Mirin Kathar sam个朋友，配卡个他这个福气，我实际，这个queen啥东西行哎，看到我现在啥的，怕他安那真的，还为那么那个，这个生他的，我推慢慢那个，我拧推那个，这推的对着没对推的，看到脑推很啥他的，啊这 Christ 用的怕会那个，他Mirin Kathar个这。Hinsian person ka thali la bika ka prawi ka klatin la hang ta angana pratana ra sang da Kristo wi lung li mang lai na prawi la ka ra ka sang a bre si ka le Mirin tharji hinai ji ji I me tui me tui wat sa kaina thai ka pai saruno ka le Mirin ka thar privan ning ka changa Mirin ka thar ji ring wa ta Jisu Kristo thi sur da Mirin ka thar wat sa ka thar ka cha tui lung li ka sa va privan na so ka mi ka thalla I thum sai ko ri tung li ngarom sang mi rano inara isi haupam church kwele asu special number je agasida sami sangai iwi message akaya kasada I thum agasida haupam kwele la je nganarom se Now
Kathar is one something. Ari ngazin wi khokrumli shuruk ngate the khumi na thum cycle leaning share akhama ngathor Sunday morning service we program kshika highlight sami dale unveiling Jubilee Memorial Stone he Mrs. L.W. Thingmila asai former chairman Women's Society and Samira Choir City Local Church Choir na Akwimira opening hymn li KL number 146 invocation he chairman Lori Gachui Women's Society na Samira special number he Local Church Choir wen later scripture reader na chairman Tanri Women's Society text na Acts chapter 4 verse 12 matui Mrs. C.H. ngayay le lunglo topic na Mirin Kathar sampang kawai angayung tithe report accountant when later offertory prayer he pastor na offering for outreach mission closing hymn li KL number 567 benediction he Mrs. Pastor R. Charita na Samira Arava closing hymn li KL number 398 Kala benediction he chairman Lunghar Haupam Baptist a Women's Society na Samira no KL number 398 sa bangay ka yari sekoro na nganinga da sangrumsa Saigoro na kanganing hina sa sarumse. Luka mission like shina painting hai pakamada ya og safa vibra like shia Lunghar Abu Church Women's Society na
women society li safa vibra na naura mida jingum mapung kapha nitre ragshung sam kapangwe ringapha sada Lunghar women society na Silem lak kaina laikishia ramnaubing laikishia shitkasang kanguru masai ko rili hosangda Mirin Kathar kamyak sakfa rivra jili musod mirum sayda satkang sadakle og sakfa rivra nawi sak kami rumashan kami shan kuitay lak kaina women society na ache hikataring kapa masot kami hili rang rumda khlaya ichum sai ko ruwi uklung aina ring kapa kamatan ningyang khongwi rungli ksakfa vibranali chilagay na masot midlay ko o ava ichumi masot sai ko nawi ungramli kshakamilo ray kamataya ksakfa vibra laikishia Lunghar women society wi Mirin hikata karara jingum samkapang Mirin Kathar sampang lishit kichiyena ringwagi da khlai Mirin sai kor chimaida maring maida safa rivra kusarin mangrarin ringwang sakmilo Thingmila matai khamai safa rivra na nang rum sangmilo da sai Kongnai kala laikishia shitkasang kanguru masai korna churchili ngashan ungda ngashan rare sai korna safa vibra karara churchili khiyashida itum sai korwi tam kui kawai kala sai korli ringjitai jing gja church women society sang sak milagro da phungkhamadai vuna avana rik khomingli mingsai da khang kau nei ok sakfa vibra ningshi kachang khatte hikatha Mirin Kathar sam kaphang inang soda vibra vreshirin le rargasang hiya misai ko rna khar nauri khya kshi khami thada proho church li sai ko rna leishi khya shi chingre ok safa vibra Mirin li ringwagi tak lay sai ko ava chimaida mathamaida ringwa khawai na nanganing miching loda ngakau da sai hakasane he nang soda ok safa vibra ari itum sai ko rena khya shingilak kahaya church wi yaw ko homana Mirin Kathar sam kaphang kichiwi dipong le nawi kathu katwi kala khringa Bible dipam kya khaina ngeheu daga ichumli pau khamatha tamji thei yaw sang mi haire ok safa vibra ningshi chang khatai shakui ga hai rangana khui ga hai itum sai korui wang kala khamahaya atam ngasalak ke ta shan khue shaga khui hena uklung le khui sangda itum sai korui wang Phakhamai Mirin jili ringwa shap khawai kala athahi kharshokta athai kachung kha khamathaya Lunghar church kala Lunghar ram mathamai da ringwa khawai tui hina prohom tui miching loda sahakasane ningshe yaw ko homana atam gijida tru okrebam li yaw naw pingli than kasang thada Proho arila awi matui gishap ana paningwa gishap jili ndai meda vibra nawi our word tem ngurum sangmilo jena awi Mirin li pusa kamatha lamita yang bang shap shokla gaina proho yanau pingli ngakui wa ching shap khawai okabai Mirin jila vibra na nangrum sang milak lo kala awi leki sheshim kor sai koru wi Mirin bai da ava nawi tui ringji thai ka shappa shimkhor jingri ga hai ring ka pha Mirin jili ava nana hai milak lo ga jehi
sai ko ri hui wang ichum li lei shi da ngatang khamya pro ha chi shuming sing da sai ha ka sa o ko thi achikun mati te khamate khwi sa ching ra no amen Amen. If we go to